ataririte maoya kaunti ya Meru igunikite nayo kumakiri Rais William Ruto okaiteno ko nawe gavana Mutumanto Ethingi wete murandi wa sewage ukambereria nikenda kutetheria kiri utheru kiri municipality rebo nkolokene bawete baeta na mbere kwatambaro thirikari nene nikenda bakagunikana mirandi kiloki akiariria Meru nyuma yawe kwambiria murandi ja waki bwa sibitari mutindo jwa Kangangi munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na tariritie moya mirandi menene thirikari ya President William Ruto ithirite kireta ja kaunti ya Meru. Imwe ya mirandi iji iri waki bwa thoko ya Gakoromone ira ithirite kinenkerwa mbeca waki bwa sibitari ruguritwo muthenya jwa Narua irandura Leopard Lock na rithirite richumburite kaunti iji kwa Kagita o amwe na waki bwa Ndagate nithi ira ithirite gituma Meru na Kenya bagata uturo bunene. Sema mambo ya hospitali imetendeka. Jambo la pili, wakauliza ya kwamba ile deni ambayo Meru County government ilikuwa imewekwa na ule Mfaransa kwa sababu ya ile project ya Meru National Park 700 million. Rais Ruto amesema national government italipa ili Meru County isibebe huo mzigo. Hawa viongozi wenu wakati wameenda pale State House pia wamesema kwa sababu watu wengi kutoka hapa Meru County na Isiolo na Tharaka Nithi wamepoteza maisha kwa sababu ya ile Nithi Bridge, wakaambia rais atafute pesa ya kutengeneza Nithi Bridge. Mimi nataka niwaambie ya kwamba pesa ya kujenga Nithi Bridge bilioni 7 rais ametafuta. Hivi karibuni mimi nakuja kuleta contractor ili tuanze kujenga Nithi Bridge. Soko kuu ya Gakoromone rais amesema ijengwe, na sio soko ya mabati, sio soko hivi hivi. Soko ya Gakoromone itaanza kujengwa katika muda wa wiki chache na itakuwa soko kubwa zaidi katika taifa letu la Kenya, kwa sababu yale masoko mengine yanagharimu milioni 55, mengine milioni 73, zingine milioni 200, lakini soko ya Gakoromone itakuwa kubwa zaidi ya hata zile soko za Nairobi na itagharimu milioni 800 ambayo ni pesa ya national government. Niare akiaria gavana Mutumanto Ethingi atariritie kinya murandi jo sewage irera ari kiroto gwa Kagita na ndi kinya yekethire kiambiria nontu bakureta utheru mutindo jojo. Your Excellency, hii tauni yetu ambayo ndio municipality kuu ya Meru huwa na shinda ya sewerage system. Kupitia serikali ya rais wetu Ruto tumepewa over 1.2 billion ya kuweka sewer system hapa Meru town. Your Excellency, sewer system, the famous Gakoromone sewerage inatolewa hapa ikienda chini. Ipo kuelezwa serikali yenu ringereira rais wetu Ruto. Your Excellency, kuna Kenoru Stadium. Kenoru Stadium, rais wetu alituahidi baada ya miezi 3, ambaye ni rais wa kusema na kutenda. Tunajua inaendelea. Kwa hivyo tunaomba hiyo kiwanja iletwe hapa Meru. Maua Stadium, wanajeshi wametembea huko pamoja na maengineers kutengeneza Maua Stadium. Bwe bakenda bwe 10 Mheshimiwa Mpuru Aburi na Speaker Ayubu Bundi nande ni barombete Meru kwithira bakigwatira thirikari ya William Ruto hamwe na Kithure Kindiki. Bwana Kithure Kindiki, wewe ni mtoto wetu na sitasema kwamba tuko tayari kuunga William Ruto mkono, kwa sababu tunajua kwamba William Ruto akipata 2032 rais wa nchi yetu wa Kenya atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Na kwa mimi, kwa sababu ya haraka, nasema
endelee kubariki serikali yetu tukufu. Amen. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wacheza Kithure Kindiki kana wacheza Ruto kinyaga ui kinyaga wakoi kinyaga wakala haya tupige harambe mapeo harambe mapeo kinyaga wakoi mapeo wacheza Kithure mapeo wacheza Ruto mapeo weka mkono pana pana. Asante bosi. Antogeto umero kanyaka kaini wando Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gitumano ntobo riboti na njira inchinyaniru. Tutana mbele Nteto sieto ba moba asiari niba menere tidirikari nene na ntoba kunisi ya kigina kia kapetition kire maskuru. Bakari nandiki ba Nteto asiari ba wetu kodo mediana. Bukedera puri ntobo bumu no ntoba kuma kwa motorire. Nende niba kuromba Rais William Ruto kutira kigina kia kapetition kiosoka kire maskuru. Yabato miedoni mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wathirinja. Tatu kurikia ukuri thirikari je kiriga niko ya kwithwa mwangana ndi turirwa guti mbeca cia kurirwa ana cukuru kaire ira citwa capitation na itukuoneka ndende primary na kinya secondary itukuonekana na guthugia mantu buru na ndi gwituika kinya icia kigira tukariaga cia national exam na kuna cia ribate na uwezo buru batumba kuona mbeca cia kurira na nyakigerio kando na school fees. Ontobo inkuona bwe murigo jo murito mono ke mwana inchi asa bature asiari baro class antu ate gushomba economically na thirikari yagwa guti free education ri Kenyans twaga kithomo tweta ku gitara kibake itona fees igitaria uru fees ni rareo igitaria Ruto akwesha agutugitira mantu ya kuria fees tukoria turi a Kenya ina mbeca ici ciratwire gwita ira turariagairwa fees ibo bangi barari gugira tugwita cietu taici turita ngugi cia asira chao ni ndumwe wa asira bara gwita ngugi cia cio fees itikuoneka koria mbeca ina irambirie gwita kenda twaga fees. What is surprising me ni ura thirikari iguturi into conflicts and controversial statements. Nonto ndi nyoro guti mbeca cia mathomo education minister alichoka kwa kuna free education. President alichoka kwa ndege kuna free education. And yet president is the one who is manning the two they had him. Who is speaking the truth? 100% transition ya thirikari ni kona yake tumikana nonto okenya kuthwa economic burden yetu inayo ntere cionthe alafu icoke ekareo kithomo gikaura buru no tetu ekabwe kinya nini na nda twagire kithomo te mugongo twina ju na itukoro itonete onto burito mono na bwaringa nkoro cietu na bwaringa kinya nkoro cia Kenya no onto igita riria nthiguru ikethirwe kuremwo ikuthomithia ana na ndi tugacoka na ria igita muito ari ana bambire kuthia marambi na kanisa ni affecta o mono manto jau na ikio tukwaria na ndi tukiromba ka thirikari irikane wira ne bure thithirie kiromba kampura no onto kithomo kio theri kiambiriru kibaki na kithomo kiu as we talking ikirenderete gitaria uru na ndi thai igitaria Ruto ndikumenyana na ngriete na thithitie ki manifesto we awa kithomo akangazia kithomo mono na agagitite kithomo kio theri na ndi aciari kaba kurire ibangaratanite na bageta kethira na bawa bagacoka kaire gwita kurithaia na ukaranjire na gwake makara na gwita ngugira iteno tethio ndene ya maisha jana betu. Na kere na ndikiba Nteto ntere siachuka Reverend Zakari na kadhi thirikari ya Rais William Ruto boni nyuma ya rais kuakambiriria kana itide na mbere mirandi ire kwa mikiri county ya Tharaka-Nithi muno kuthondekwa barabara ikilikwa na rwa Rais William Ruto kiri karon na tongore ba county ya Tharaka-Nithi na wire contractor na so inekenda kuambiriria kuthondekwa kwa ndarasa ya Nithi. Hebatu kumizoni mwandiki wetu wa Nteto Dagara Waiguna. Njoki nkatho nonto delegation ya Tharaka-Nithi county itongoretio ni governor na atongoria maumangi ni mathire State House na twegua maromba into mengi muno including Nithi Branch gatucothereritie riu tukiboyaga Ngai
nikenda waugu president yaugire wira no ruteke president yaugire ni thimpringe ni immediately ko advertise na tenda ikiukagwa na wira ukiendeleaga. So it is my prayer ta mutungateri nitwetinesete ikuminge muno bare anithi na riu nonto thirikari ya Tharaka Nithi County na tongoria monthe nimerire president na president a support that thing nemboya yambiririe immediately nikenda at least to minimize ikuo ira ikoretwo ikiapenaga bare anithi na riu president arauga onto nikoro magiriro waleo. So I'm waiting to see wira ukiendelea na tukinakorwa tugisupport na tukiunga mukono na tukiboyaga na tugicokagira president nkatho nonto guturirikana twina deputy president Tharaka Nithi ora twendete na tugukena muno twina gitike guku na ningwetikia maendeleo ni makuruteka riu tuyo wananchi na bunjia ni kuboera thirikari na kumiunga mukono ciiraniro iria matwererere ikinyanire before 2027 na onto yo akorore sawa muno na tukithi kuvote tukavotaga tukimenyaga riu thirikari nikate kumicokia ni mange tugwikira kuringana na wira uria magaturutira. Tutana mbere na teta cietu Meru ni bauritu kurima na kwanda biakura bia kuntwire yaikwa matoma mianga miya na wembe. Waziri wa barabara kaunti ya Meru Mwalimu David Bario awete kinyaka itaka kwina mpio hata baka kuria biakura bia kuntwire mpio itibaomba. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba no inasio kuringana na rera uria ritite rikithuka na kana rigichinjagia mukondo jwaju uria riaturaga tene antu ni babatairio kwimenyera na guciathurana na irio bia kuria biria bikuthukangwa ni riua na nikenda bakairitana urimi bwa bia kuria biria bikumiria riua na bikumiria egitene riri turi jamea miere mikwachie mikua o amwe na kurima irio bingi biria bikubwira egitene rituri na tugatigana na urimi bwa mpempe o amwe na kwirigiraga ati utirio bingi tumba kwithura tukirima na tubiona bya kuria abajojo batai na mpara utire abajojo beto bera na mpara jo to bwa mbere bajojo bera bena bya kuria bya gintwire ibai na mianga ibai na ni washemerejo ibai na marenge ibai na ikwa ibali na miere ibali na ugembe ibali nto byonde byomba gusitaimiri yuare tu naryo na batanda kinyamete mere kudukerera reto bera gita byonde bikabirite ndaibaije gweka store lakini tukwiji tutana bya kuria byatu nabyo tukara tutana bya kuria tutana mpempe tutana bya kuria na kinya bahatu twingwa twende guru tutomba kuinyeria murimi wetu ombe kwanda iyo bibingi byanda bikasitaimiri denetu nayo ya into bitire mauri lakini ora muntu arenga nona bira bina bei enene nonto nakwenda kuonwa kiria musere nonto nakwenda kuonwa kiria kamutuka thi nonto tutochoka into bia tukilenga imbechiana kilenge nywa watampende kilenge mudene nyume nyumbau kikuma note mbecho karichwa ikwachi bya mukua handa mukwachi ikwachi bya muti muntela mukwachi mudene are kento kinge na kionkienda kwira Meru beto especially antu beto bembe ureto ugethera onto kithi mundo mira ni mira ake utumia kuona nya mukwachi yumwe utumia kuona kinyerio rimwe utumia kuona nya rukwa rumwe kigo kiuturia into bibinge bya Kimeru byari tubers ni bya kurabira byuma mirine na bya kurabya kinyambure kaura bitiora nonto ekwa kiachi ara kinya gutena mbura ekwachi kya mute kiachi ara kinya gutena mbura lakini into bibiri oro ya muthatu yonto mpempe na biu binge bionde mbura yora kaneka nyia bikauma bionde lakini ukethwa na mikwachi mundene ukethwa wina matuma mundene ukethwa wina iko mundene interview bitithira na kinya kutena mbura itoketha na tokarea na bitotoreta era madhara boi bonkienda antu betu bachoka kuri yabya kora bikariu barekana na manto yo chonko teguraterwa oise ongi wetwa itawa frendi nuwa turitanire kwanda ka kisheni kendani turona kenda tuitethia turailela untu wetu kuntu kwa kukumuma kuteona mbure kwana na itwitha twina thina mianya so irio tuonere irio aiko ya aturitana kwanda tukisheni kendani irio tuoneka mbanjirie kwanda twataira rui tirimanite na aremi mwanya
baria bacumiritie na gutuika kinya kethira guntu guku ni kwaraga untu bunene bonete ni bubwega bethirwe bakirimaga kamunda kanini na umba ni burea bakumba Chengandani nonto ikotethairia tu mantu ne yaya kicheni yakwi nonto tukanda akwi na njao kenda nyarira otukirwo nara weta nyamundene nara kuraya nara twita Rwanda ukatwinto byaku akuyo au ukarugira na nonto igutukire ro tutare kiundu ntaga nkionora yetangine kira nteve tu akyo ne sifondi Kenya ibo pampere kyo nde ntaga rwiro ange kaira ku kenda runtetheria kurima into jabi uju ni murimi wa mbere uria withiritwe arimite ikwaci akarima mpempe akarima nono na akarima irio bibingi kumanya na ruji rwa gutana mutungi na mugongo jwawe na nyingi akaroreta mwanka mundene antu awe aria thithitie kamunda kanja nikenda akomba kurima Chukuma intethagia na inya muno nontu imbita ngatua na nkendia na kona mbeca mwekuruju nawe kinyawe na umirite na kwithirwo akitaga ngugi iji ya kurima kamunda kanini karaba kuga ne kamunda ka murugitone karia kethiritwo kamutethetie nontu bwa kwithirwo we atigura iranyani atigura sukuma atiguraga kinya nombi irio ni biawe ne kamutu ake aguraga na ejaga ikarangira bya kuria biawe na karia Mario tambeta wa Margaret Kabiria oni ndemeta kamunda wa maginya 10 na impandete sukuma karatu spinach tokwa na tobilibili na nyampempe na nyanya oni kumande kulitana kwanda sukuma hii kara thina na nteta kugura na nteta kugura juweri oni bwiracha kwa na fertilizer ya ng'ombe nteta kugura fertilizer iche nduka kwanda to sukuma tutangaloko to tethia na nyeni kwendia na kona nyego miria kwa kaura mauta na kaura nyebinge na kora na ragonya karamu ko wende rero tumaira tugenda sukuma hii tutata ile giundu tugeyaruo mwanka ithone tukathurira sukuma cietu tote oni na ntena nya otaira metongi nombe kaira roe orathira ngeta ngataringe kude sukuma ciakwa ndande kuma thano mwanka thai chintwerie tetagura sukuma rureni ko wende kwere ko bantugie kwa na bara bangi bathire othao bendele na kwanda sukuma no ndoro rore na ligunda rogelo ko theri toto tumereka ende muntu na icho magia kanda kamunda kanga ko ateke weta na rure ko sukuma jina dawa homba makwere ko bangi bantuke to iba ichiomie na kurima tumiunda toto kitchen garden onto itutethairia muntu muno nya kwendia twinto turenya twaku okang'ano ugae kanini o tuigetaga kitchen garden igotethairia okendi nya twinto tura ukarira inya mwana inya school fees ye iro kumba na kukubwithia tumantu tutungi twa nyumba so ibo tuonera na ndani kwira arimba baingi muntu na thwani kukwithia ina kamunda ka kitchen garden no tuigatethagia thina nyingi yonto oni ende ntethande na thina inya mboka cia kurua na ntethande na inya thina ya inya ithongo yonto thai nto vindande tegenda viethiro mbura alafu mbura ego yensa foti kwa tuigende into vikagwe kula kuluki so ibo twanjiririo turona tuga ko eto ntu ko muno mwanka twanjirie tu mantu ya karia ya eko to no mwanka bethirwe bena mirire miega number 1 area to witangugi ne area kafu ka area na jua muno itinda roje so tugeria kuitana mwekuru njirara akomba kwithirwa wewe ngwa ena sukuma ciawe gitunguru kiawe nyanya ciawe iwachi biawe na intobi na migwachi na mianga nikenda mba kwithirwa gitaronde nikabirite ja mwekuru nawe mwene nja utiri tukwe mwana wakarira ikwithwa tinabia kumurugira murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa na riboti ya murithi wa aba nietwikira katanta kirinteto cietu ithira wina kaita kakea mbita watiri babu